ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Ka Office Jong Deputy Commissioner Supply East Khasi Hills District kala pentip baya ukhaw ubadannya ka kerteng 555 Rice Brand. Ubala kurup ha ubanay jileu mentaus nem arajar arpuway nakaway kedukan kabala tip kum ke Triveni Store kabadan hastan Jeep Shillong. La hukum badai ban pelat namar balalap ba umdai satya ukhaw plastik hanrei udai ukhaw ubabit ban bam. Yakni ka office kala pelat hadin baladap ban le baro artali ki test kata kaway ka test ha State Public Health Laboratory Bamuni Maidan Guwahati But kawai pada State Food Testing Laboratory jong ke Sarkar Meghalaya kebadan ha Pasture Institute. Laban penken mau bahadin balayo ki jing ujor katanat supply harengkat katanat food safety kilalaj ban kurup ya baro ki khaw 555 rice kibadan ha kedukan Triveni Store kebadan ha Stanjib pada kata ikapor kila kurup henre phupra berni ukhaw henre la hukum ban pelat no hadin balalap ba umdan jingma ai ya ki ba ban bam. Mga natin kung sa moment mo po tabi. Yung pinapalay ko kasi sa numero. Sige, ni hapin. The last time they were good. The last one. No, because they didn't know.